aya ya sa de boni bi the friend cholesterol me pa cha obehia bi e mamoja broso e manipadua ni ntimu sisi sadro na onoma ebeyi sa shade nyina manipadua no ntini mu ada ho na timi adwuma kama wo diabetes a mesrew e mane nyansa kokopa bi nom na entu ase fama ne bo ho ban ne ba moja broso high blood pressure BP na chiwade kese ina isa heba ti aye ka ho asemi sandro nyina se ne ye no otie eno aso be fa pure water na wachemu mienu eno be ma 250 ml 250 ml no onwa na hurufa so pe na wahwie na odi agu adiem na afe odi adro ne miensa odi atum no oboa so man meat be se mienu miensa man nyina ho ebe bam se dudo no na wo benom na aprapra yade ne nyina afuru ni padua mu do bi hu was na nse wa ye fe na nse wa ye fine ene ayisa da roma yade ene tonkwanta apai abibidro ano onam ye ope bia tu ope bia no ope mu nkyiremu a wada roma obekọ na nkesi ayisa ho na kwaisi Christian Herbal Center no ebutuo nti wo kọ ho a na mpane no adi nkita ope bia tu akoto ope bia no ope bia kọcha odofu bi wonu obi oyade abo so nyina bia to bi kọma no Fraser 244 413247 0248 152 323 0244 413 247 0248 152 323 Kofrodia for beko ideas Herbal Shop taxi rank wa ena Kofrodia Zongo Jerome Herbal Shop Udu Kofrodia All Nation University traffic light na so area mama obutuha soon for beko sum T Junction Matisco drugstore obutuho ena opesa drugstore ni nyina wo suhum Akwa Ampofo mucha ye for Senedu drugstore aya o ma eben Ghana Commercial Bank GCB Bank no or down for beko Kennedy drugstore na Nachumasi drugstore ena Precious Chemical Shop begro mufo ne kire maame de drugstore na monkoje enro ebo so nyina ebetimi aboa mo papa ena no point St. Peter's College Fred Latte St. Peter's College ne yaje atumu no kro mu ne se akodan ko school no ampasi a aye mane ha sanse brofu kasa bi se failure is no disgrace provided you did your best sabre na kran kwatena so hwe na chi no betimi atwa no choro ye no ye man 100 hours kwa no betwa no choro ye no wadaro mane ha yes anya hye man ko St. Peter's na onko no onfa no ko hye wasi right and answer remedials ni mu akoda ne be free mu apie ne fa no flying colors na won so oban ntema bobe bibi ne siye na bibi ye bibi na bibi ye bibi ne ye bibi enya ne forto a ene what SHS 1 2 and 3 courses general art business and vocational courses are what ene what di djuma e was St. Peter's College yeah what latte me no ka say ye fan koda na djuma en say bre kra na fa ban ko na ono so ntimi nyantete ye fata na o me kra chi ni mapa na on fa mo ne bra ene boarding house ema ne mema ne nyina e wo ho ayekoso kama ensuo aye nom krojen yatubo ho ahodo koda nya bi dware enya bi di agro achichirenti ya okra di agro first at ayi yekodi ayi yesa achichirenti ana ne tisa yesa ensuo no to agwem ene ne nyina koda ndi bi o sa ensuo buso laboratory computer lab ne nyina nya na e wo fie ho teacher form tumabo bi no don koda no nim ne wo ye na baby otito ma pome school field eye park ne de esewani ensa o ka kire na school fees no we nyina because na we de betimi atua tinie Bronica moderate ya na ese eda form kra enta ofu bia fa ne ba entre ho na ni nkyere fa ne ba ne ko na onkonya entity ese fata na onfa mo ne bra anapai for proprietor 0243640362 ena eye principal 0277720820 0243827438 na eni pani eni kita ho anapai yes ebre kra sanse ya shedada ya papa Charles Amankwah Ampofo obeka yensa Obra Akwantu djumadin ene obeka na brabo mu nsem bia ofri na ofudin ni nuanom babi okosuku a classmate na djumo ye papa unimo a retired broadcaster osan script writer ena oye MC extraordinaire enti ne nyuma ne bebre ono a panifo se obi ti chododo matoa eduru ha ono abeka na sem sabre ko edie mpani ayikuma kwam yenka ngum 97.1 FM is rocking. We are blazing. Oh, Kumaini, Jenny, the Kramuche.
Enti moko makobo bio. Me braze wunkuna mimbo nyina firuwo. Moko matina bo break them obiara so bobo bio. Maki kwe wunkuna mimbo nyina firuwo. Nase michi no break into Syria. Okuma Radio. Sana komitra kobona media. Nase me konsume busa kwa njimi antubiwa. Marinka shivya tubiara na ninkrabia. Nase michi no break into Syria. Sana komitra kobona media. Nase me konsume busa kwa njimi antubiwa. Station with your man Kenya. Okuma Radio 97.1. Hey. Okuma Radio. Okuma Radio. Okuma Radio 97.1. Okuma Radio. Akamnit ni bese aduonu nan na abono ndu ofia ha na wose efia se bese no wotwe apamu bese minute aduonu nan 45 minutes after 8 which is about 8:45 na monti ase se etoda na nhye no etofum kakra ne hianse papa na beduru ha ofrechi yakopanda daramo abeka yensa enti yene no e de be shet opan kase anopai Okuma Radio atiefo ne adwumafo nyina eda ase waba emo akwaba ya eja ne pom today me hu yi yehu ani ani age sanse ye kase Amankwah Ampofo a enkwada Amankwah Ampofo mpani Amankwah Ampofo emrewa enkwakura emrantie maba ye nyina Amankwah Ampofo sanse ne obeya no waye dia so mo man ye kase Amankwah Ampofo am say Charles kan di ne ho mbaje wi Charles kwabra na kwaju me de Kofi Charles Kofi Amankwah Ampofo ye ni kaso abeka yensa na uyo okwapini yo adaroma ofi groben mfi obosumase wow ente we de mo amasumwa obosumase de hie Charles Kofi Amankwah Ampofo obenkase ye kase Charles Amankwah Ampofo adaroma one hina o mekase mi ye obi a me ye broadcaster me ye broadcasting adwuma me na me nkan na one friends where concert me hear concert kakra obra on television me na me kire one script ni bibiri wow nya 40 years this year and me no echi no me ye radio adwuma me ye radio adwuma no so mfi aduasa ansa na me retirement nti chese me obi a efa media na say radio adwuma and entertainment. If you say 19 Mr. Me shasi na me de cultural group na me chira sa ho me chira cultural dancing and until 1978 kra no me group e call Cuba for World Festival group na friend say Chirim cultural group Chirim you call World Festival of Youth and Student and I some call 1985 it na a cultural yi na me de shasi but actually na me hu say you know adoma chede no wo mu na me kira de me ye na me nya people teach bi no enu mu na me hu say sa adoma chede na se ba enti enu mu na me besin ko kan Mr. Mensa Adabraka drama troupe enkran group Mr. Mensa odaso ye eno ye enkran for Thursday theater yi Ata Mensa thank you I want to start wow enti that is about 50 years na ti be kan kran no
mete na mechire. Wow. Indeed. That was about 50 years ago that I started working on no answer. I remember GBC. Na GBC maybe na a gang group will be a program with GBC, a friend a youth magazine program. Na our friend Oblahin Keyabi. Oblahin Keyabi. A man ten maba eku bibisa. Eku bi. No na ye form group listeners club. Na me nso media akutin woman chese activities bi a baba so wo meeting mu na ma be now so program no so radio no eno na ma meeting GBC yenya botrani anya ye be ofu anom ho kwan ene ya tia sese oye okwapinia ofro bosomase na ofura ase no cultural troupe no mni ade yenya ni sei wagofo ene hena wo fra me papa John Ampofo ata ufi ono oye santini ufi Antwa boma Antwa nyama so okay oye na me my friend Afudi of your obusomase Afudi yo free obosomase yo toda ya se ne ni die ma no wabusu ande sei na mo so amajom fans adopai Afudi of obosomase mo bon ton ben asuna mo ya asuna de shi kronkron oye ente wawu afi ben 1953 is a okra no go coaster when you check Ghana you mean you check Ghana I see ya wo obusmase there be wo me won kra na me be ko su obusmase I see to ko obusmase school ben Presby uwie afi ben 1968 standard 7 you san 7 okay what teacher for no be school mo oh me kai teacher for no be teacher ne ba ko kra wo friend no me form 4 teacher wo friend JDO Frempong no fi across you na ni din na eye me de ode Joseph Darlington Ukuto Frempong wow intimate to me baba ko Darlington me wo me de to the din ye oda 344 you wow we no echi mamu teacher ye on the sana na friend na oyobia you class when the teacher Augustina on so oyobia sa me kai teacher fu no free obosomase ho na mamu teacher ye ni until teacher Augustina we fi obosomase ho when our classmate for no kai bi bibri why me kai Kwesi Aje me kai Ofuri me kai Ayegideon Dixon on the way okay ti kai bon no akwa me no ba ko card Messi ono so owotema we bu school bi ho wow ti on so me ne kasa oh yeah na o ma me no papa o mo wo nkwan there be wo ye benu ba me mama ko wo ba ko kan ho nti mo nyina mama de wo ba sa me mama papa de ono wo echi ye nipa be se ba wotwe to ye bakan na se me mama bakan na me papa bakan wow nti bachi ba no ono ye obi ana berima na odi ho no ye hwan me di odi ho no ono so ye oberima nti mama wo berima ba sa yo me mama de wo ye wo me mama ba sa yo mo nyina ati ase da Nyankopon ase nti bachi ba na friend zain odi Jechi Ampofo na ba ko no Kwadwo Ado ti Amankwah Ampofo Jechi Ampofo na Kwadwo Ado owo anini mama oti ase me mama wo da bi waka ba bi 22 years ni kafra ente ya fa ne se uwie school form 4 no wo bosomase no na yeda na copy teaching of culture no what ati wo bosomase na akoye ne kan a center okoye ne we me wie school na se me papa nchen na ohwehwe adwuma mame enti bra me ba no na se me ba me papa nchen won kran ti me ba me papa nchen won kran na egurudi mu a chese na sabre no na adwuma ni ho na me qualifications no iswa me papa so na 1966 no me pass common entrance but na me papa chese na ho den because me say school no na wo pre-6 no na wo krobodumase
Eye presek or that year preseki. The unya comment as an kesen ka ko brodumase. Na o sese na ahoden so. Ahoden wo form. Nti o yese menkusu afita. No ntumi imame to aso. Nti mi kusu afita for 1 year. Awo he. Kokomlimri papa bi na baby ayi friend me refi ho no. But Kokomrimi no was Ben's fitting shop. Oh, friend Mr. Boachi. Okay. Debi ni wo bubu wa ton ho nyina. Ama why from Matthias. And to see na fe. You. And ye na ojai. Me problem na me jai na say na me ni ahon debi a we be two engine besi fema ye the engine besi be we na me yare. Na ahodi ni ho for it. Nti me hu say anya wo friend. Anya me ma ahodi ni ho. Nti me ya na mi so mi ka che o man say na bi say na ade ne e bia ye be ma me bi so ana ye be ma ne ma so say na me yare nti we decide say me jai oh yeah nti na nu mu na ye fiura ne ba bi o friend no onu wa ka ba bi Mr. Saki Misashili and o hwehwe educational unity Anglican educational unity Mataiku one girls there were baby assisi e wona me ko kira this people teacher na enumu no na yehu se bribia edu Friday na one Mrs. Otubi me kan din very well na the oyen say teacher fu no ye train mo friend either yenye bibi ti say poetry ana inti Friday na dey entertainment inti through that no na me hu say there be almost every month be a class to me 81st 3 times na me say adia wo me munene say poetry recital me to be poems ba me chiro cram poems me chiro tree poems wow and na kura me da so chiro wow me da so chiro enti ya na me dia ba enti 1969 mu na sabre ni yewo program bi friend Nancy Krom Art Center no na mita eba na me de poems am church bi no ma be kinkan na me hu se me wo talent no me ni bo bi su sa na ma chiro nti bra ye start Obra no place me chiro obi sam kwa me fa so na me se me am ntumi hu because me ka say me chiro play bi e wini 1995 the best play aircraft award na play no man said and me yam say me chiro play for competition aircraft award entertainment critics association of Ghana aircraft okay fine and never once na afufo yiba okay 95 ne me play ni winning and when in Nasukra there be a me chiro for Obra na they play never there if people title here people like this Kofi Ansong say no people like this binu wo ha wo ya de boniyefo so we kwasori dem because we be yibribi am sorry nti na invite won ya kata so we dey me ntwa no I say yibia na say mo be to Facebook social media akura and na sorry for them say akura na helmo and almost that the video and akura na ko say they call themselves Christians we say Christian form pe people like this now e cholo le bi enam kof efi labadi era na me hu say ya cholo go achire people like this enyim and echi no they talk what they don't know and I mean tell am dream one say now then 7% opinion person okay and I'm the chiro play and I win aircraft award 1995 but before then 1984 no we win aircraft award talent of the year that's a shewun crap a shewun grand te breba na do ko dom atamen san ya no atamen san was 71 71 no na me ko dom atamen san inti eno na me broadcasting kwan because ye ko show na ye ko broadcasting na enye
drama na yɛ recordo na live live nti yɛ kɔ anopa yɛ kɔ bɛyɛ 12 o'clock ade no bɛba so 8 o'clock enyumre te se mo rehearsals with the camera yɛ ne camera bɛyɛ rehearsals yɛ ne sounds bɛyɛ rehearsals ansa na movements nso yɛ ho rehearsals ansa na nwɔtwe na bɔ because near wo twa na yɛ live wo ye mistake pe wa sa de no baby esise wo fa baby esise obi afa wo kase wia wo bɛfa ha wo kase wia ɛno be yɛ ho training akosi enyumre 8 o'clock nti na ɛyɛ ade a adesua de pa wo yɛ mistake kakra bi na wa say ade no nti that was 71 so abrene yɛ abonsantawa ɛne nede abonsantawa say you cry the boy you iti mensa na se baako ene plane fa dem abonsantawa ne fa dem o abonsan papa bi asikani okoje sikeduru na o she sikani urane se onye sika no beba biki na wantua ankotua na bo ade no wantua nti o te se okọ afum no o te se obudua obehu obensam so gyan nim na efe nti na sa time me first player medical television so no me yem semensa ne ba nti semensa no suma me very interesting play. Wow. That was 1970. Wow. 71. I see. And no sana. No me ba GBC na starting radio program no. And do GBC afi ben? 1971. Na the GBC. Ntomo for adwuma kasa brebe. 1983. 83. Just arbe na udi akoni aba no mo monitor hwe senior wo ko wani. You na me ba me chira articles for Ghana programs. And one day me kind was studio na and one Kofi Emisa no wakan section no who me no say scripture which we the pa meeting crime now me udini e twidi ubetumi aye a translator mama na me say you enti e be routine me ba bi bankra na se me koye wakan me bana me the material bi ba se me koye wakan sa into for almost 8 years 10 years na me ba GBC sa na eya me den say me chira yes 15 minutes article na me ba be kana na ka bi gina me fie anim wo adabraka wo be fa me akwa GBC ka wow enti mi nkrofo hu mi say me fa na me so aye me de GBC car the whole GBC car abegina twem me ne be sande ma banso enti enu na ye be copy GBC enti echi no was wo pese me the application ba me quite that was 76 me the application kwai wo ye interview afi won frame enti echi na mami o no frame o say interview aye won frame ya na me say David na say we be kam am ni din na ye fa ni die ma no na ye nanas bia na onti asukwa na mabeti ye friend say anti comfort minimum din so and also say nkrofo be kan say wo pass na dey na actually me ko bi se bisem wo se mini qualification enti na won amfa be enti me say na mini qualification dey adwuma me nyaye na me gusa na me say me hwe nkakra nti 83 and Professor Kwame Kakari no a director general of GBC Rollins time no and ohu me no say Mr. Ampofo I didn't think na one person obeba GBC na me say what's a mini qualification and I say qualification man ade a wo ya ade bia Monday wo articles a wo chiro for radio no ye kanfo no na dem bi mu no hwehwe ko chiro application ba and that man me dig me chiro application me the following day na me buy na me see Professor Kwame Kakari Oba conference na me man no se me nko no metenenka and 1 week no se me na interview and no kra interview that time telephone ni ho
enti Mr. Amamukakra osua odimika say yes me mra interview oba na me adwuma wo Cocoa Marketing Ward ofre division mi Cocoa Service Division na me adwuma wo enti ode obe frame me na me ba interview no ena wo si me nko 2 weeks pepe no frame no na me di adwuma GBC throughout. Yɛwura Amankwah Ampofo ɛna anɔpɛ yɛnsa ka na yɛne no ɛdi nkita ho akamniti no bɛyɛ sɛ nsiana no ndu abɔ anɔpɛ Charles Kofi Amankwah Ampofo dodo na nim na ɔka ne na yi no wafa wako anka ɔmɛka no ɔyɛ MC extraordinaire national platforms ahodoɔ papa yɛgyina so na ɔyɛ MC ne nyinaa ɛka na bodi ne ho GBC watena ho ayɛ adwuma na wabɔ ne ho mmɔden nso so wɔ Ghana ha baabi bia akan drama mase ɔsɛ akan grammar akan grammar papa gyina mu a na ogyina mu na wo sɛ akanfo amammerɛ ne amane na sɛ kra de ɔma yɛ amana yɛ real a wo sɛ ɔma ofie egwam a bibia ayɛ natural as it's supposed to be papa na me ka kyerɛ mu sɛ ebia na mu nim Peace FM papa oka ho na ehwe ase na edu baabi otwe ne ho ehwe ne ma foforo Daddy FM Happy FM papa obono modi bebre GBC wagigi ani music for dance fit poncho no mu time no na mu na te say e ba high life ene cantata no ne ade papa untime nyini free na me concert party MC. Thank you. Me concert party in the call Canada. Wow. Wow. That was 98. Wow. Eti abra onmo fa GBC no yemra ho. Onmo fa GBC no ye hwe de sei omdo ko ga o wakan. Me da se asem me de se we bi sasa asemi. Na me ye ga bibri nti wo ye no wo na yen director of sound, near friend director of sound broadcasting. Na what did that Bremen me corner was in fan corner me corner and now was what the me gun session. Minim na papa no fa telephone no friend say minimo nipa na o friend no ne kasa no yo but o kasa wie na no ka chem say Messi semedin to Ghana me pay na me so just me could be some papa na me papa ti ase no ti ada braga anti me ko na me so me ni abrese mpese me adwuma broadcasting then e be say di kwa na benya kwanya na so I mean fact say ageti bi na me fan kan ho ansa me di Amankwah Ampofo no it doesn't sound good inti director of sound broadcasting bi samsa no na me so me ko bi sa me papa say na me papa ni bofu adentia nya wo me batu ni di no na nipa na wo waye waka kasa no ma utumi kan wo radio so no enye wo nganunyam hye say wo bebo maba so say mom say me nko se medin ompere di me be ka kire papa no di o to kwatwe me nim ni o say okay wo betumi aka akan na me say betumi kan akan o say ani e de wo be ko akan session NMC baby out them beko be my crowd but Ghana the means din the mean to means me papa so ompere so enti wa na wo mti me nko akan ti me ko akan na je say nipa mkoti won ya kwasi don ko no mu ne amamu kakra no mu ne pani kwasi don ko emso na sia na ono so emso okọ ne krachi na e share program fe meti bia che ne ade a ndi nkoma Kaswa broadcasting mo na mse etom na ne ba na ne ye se anyeyi but ente kwamadame ukoto kwamadame ho odame ofri ayi achim ayi achame sakro mu hoyi achim ayi yo me refi me ka na ba me refi ofi achim me ka me bukro ni din opere din komo odame ukoto no so ho there be odame kura de ono kura am so no so ono me nyina na ba the same about around the same time yo ono na ba the same ni pa me koto mi na cabinet tua na ba for dame danso abebrese bosi amponsan danso abebrese eti won ni pa me koto won ewo ho na eye busia ampadu buate wo kan no me kan pa ampadu no GBC2
Yo. Number 1. Yo one. Give to the normal cabro for so. Cabrofo. Yeah. Buati me ka. Enti say nipa na nipa bia ye abusia. He said na aka na mamre. Yesia aka na amamre no wo kwan bi so. E wo ba no pa se ne abechia ne ne manyina no ye no office. Senia ye bo ama ye eto da bia se obi ko leave no ba yetumi ye transit se ne abogua no wo office wa ne ebisa o ba kwa ye chiame ne ebisa ne kwanso na ma ne abom ne ade obani so bodua mo ha ebeko phone line so ne aba beto aso me saka obi wa homa so wabawura nkomonim dada o moni din na ye so be kan e mental kakra wa ha enti tenwa so din na we so be hunu nipa na yo opani aha se okasa ye moye din na emom no wo mrane bi wo fini bi a ne di a utimi boss no we se obeka na emrama ba cho mo wache Ebato ye mo wache opani ye mo wache unfortunately say I drop it enti ebesa afre no na ida na to an command so obaso an beto aso enti na uko akan enti to da na outside da she fan craft no akwa bi kakra atum you me kwa no so afi na aye say bia bia me ko report program bia na program bia me fa bi gise me ye na gan e ka ho de ma jam bibio say me kokova ko report here I can't miss. I no report here. Gan humi. Na kan. Enti zana na me ye no. Enti I see. Be ye routine se me ko sefi ana be bi ko fa assignment kra. Report ma both the sessions ni na. That's a utility player. Obu the bob bia na obo e mani yeje. Enti GBC na Amankwah Ampofo e ka se to mu no na obo double no obo double obo ha na wabaha na ye kama se ni nyina na GBC eti say na bra me ye football commentary se me ko commentary na me san wo program bi wo friend mpanyinfu no na efade ho senior citizens enti instead me sebre akọ no me ko commentary ti se kuma se na mama wan hwehwe ni pegu enti bia me ko commentary ni Sunday na Saturday me ko no ma record wo nyina enti bi wo me ko ba ko na me wo ni pa be 4 enti within the month me to me atransi I mean record obi na ma me wo reserve na mo ka de ne de ya kan ti say na obi se bi se me abrabo mo se say na me ni sunyani continue those days kasa e no kire yen se ni na wo me beto nkyene wọ́n beto nkyene won kran e de kokro no so you sunyani those days wọ́n fa ka nam fom wonam fam no kire me aduan na wo de oto no mo nga hihie ni chese nsema na oka na won say titi sempa na me bi sense o say nkyene won so bia woni sika na wo de osusu brode ni ade wo beton na wo de ato nkyene aba barter trade bi sa no nti me ni won say nipa ni bi ebilimadi bi a 80 90 katete sem ni ade kai kunti hini bi no wo sunyane ni kasa yeah I see enti ne nyina mu no na o ye report o ye commentary me kai me to commentary pen na ye there na akan drama betisim akan drama na me wo art center my sister friend akan grammar na me wo art center me kire cultural na busumpra ni me very well enti oba no so pese ya cultural no on the TV so ni ade ni enti enu na me nam so ana obe catch am one day bi say what static group bi wo GBC no pese me be kan enti GBC na me business then already na community center na me drama me le Kofi Ansong na ye drama o ti oni me no so ye drama bi wo na asem ni nyina so for dazi that time no say asem ni nipa bi nim what happened so for dazi wo mu fi ha e ko abruchi won ankra GBC na wo ko no na GBC ehwehwe won
the following week won't who na hono o ma ye dwumadi e so mo ye no na ho abeda mpan enti GBC management decides say one should another group no me replace wo mo and only Obra it is sad Brenona David Donto station master Grisomabu one a group be offering talent art center also hono we rehearsals nti na na so mpranso ni won obefre won say akwanya bi aba nti womra na me ka ho bai nti me na me am group me cultural group but na me a drama me I be bri o I am na me wo another cultural group a drama group be offering youth hostel drama troupe na ejuma ye titun say ye drama Saturdays and Sundays were Saturdays and Sundays were secondary schools. Yeah, secondary schools entertainment. Youth na mabuna na mode concert no ko etu omofoni ade. Jahaya na ye be to aso free secondary school drama. Ye call line so onipa na sabas. Opani e mo achi. Opani e mo achi o. Ebacho ye mo achi oti enka ye mo achi. What is happening? Ya ti wa ha nso so mbacho ye mo achi. Yes. Yeah, nia. Yo, opani ya da se waba homa so na waje pine so ne e be kasa. Mbacho oti enka. Bete onka. Oye. Ha de uba ye modini nti be kasa ne awese papa e be hunu ene na wono no wafini bi ana mran bi a obetimi de apai no na ayemra ma no. Enti etie o. Say mini apending be said any filibia. Yo. Opani wa ene ye gazei. There be mejuma yele mun emma nipa ni bibiri ni as eye unua obri ado. Yo. Opani no o London. Hello. Opani unua ni tie o. Yeah, me say. Oye mini apending. Nti me said any ni fini. Okay. Yeah, nuanum basa. Ono no dikai. Yo. Ya ma member no, yeah, 3. Oh yeah. Ono no dikai. Yo. And I want to say from Jechi. Ono so Canada. And me. Me was UK. Oh yeah. Oh yeah. Opani what nka? Minim no pa minu pa. Unu kuma odi wachi no. Odi wachi mienu. Opani unu ye beso kan ho asem ene na dwuma ye Ghana na so ani entianopai ye tutuna no wakra brabo mu nsama kire na mabu na time so bibia frim dia na nu fa unu ye ho abeka kire ya mietie not to say mu ye amofra no Opani obri yetie o asanko line no mo papa yi kase free London yo UK English ya brochimamu na opese odini nu ye ho adanse bra e frɛ no se ye no nua no be kasa no opportunity o se me nua no be ka no nsema menim oni papa enti ye trust se be ka no na ye na sen edi ekita ho enti ye nhwɛ ebre na moye eye secondary school we ba sara ma me fa we ntwam Dominion herbal powder anopai se unya binom ya na eno no de fantini beka se wala san se number 1 immune booster na no ada immune booster focus ya ye na waka ne masie ni no obi ya was hey Dominion ujina brane enti eno no eye immune booster mu hene ene kana se ma kire wona no pai no boa pa amomanfo tiwam ho every diabetes high blood pressure and stroke spinal cord problems insomnia se wuntimi na yade ahodo kwankro nyina adure betime tu ase na boawo na wade ho ya Dominion herbal powder ne ehia ne 250 ml pure water ne fa na onwa na edede a 1 teaspoon atreketo na ba ko gum ne num family ka ho fa se ka ho ne bo ne bobo anopa abra ni di ye no nom gu empty stomach ne so na nwumne so bra wade di awie ne twato akoda no no why the same thing na wanom na hwe ne adanse abetime bedi edi ama adroi bomode ya pebi
Angels Dominion Herbal Center won Kwada Roma nene wadi aduru abadwama so ayeboa 0543 158195 and 0245588266 Pomadia na ekopebi ebeboa Kofrodia Fonko Gapsin Pharmacy Delight Pharmacy and Ohenana Herbal Abri Asumdwe House here be Anglican Nagiza Pharmacy also manyamampo Edora Orchard Chemical Store and Fostedu Chemicals Pomadia ekopebi ebeboa Okanshi Uko Kashi Drug Lane Enei dosopu or the Babru so pebia yusu so pebia cotton Upenche mubia frempeni 0543158195 0245588266 Adre akwada wadi mfie du mienu entra ye no mepa chaw oni du mienu entwemu a enkonombi emwa obatan ya wo manufusuo adre nyema opinfo awafafuro so adre enkan kra no pay obode akobi JDK Adom Enterprise ene iron rod cement nadoa galvanized pipe and iron ahodo open flat plate and the container near the square pipes, round pipes, angle pipes, flat bar and yet nadia ahodo de galvanized and steel and iron nina and yet now JDK Adom Enterprise iron rods open quarter rod half rod 3/8 and 5/8 open local and high tensile 41 nina oba JDK Adom Enterprise and amadensi emre enkodam Kofrodia enkodam nkran enkoba bia tema krom heya mampon entete kwase memorial hospital ne dia ne mhwe bomode friend penny 0244429533 na 0244857874 then penny wo JDK Adom Enterprise o manemu te se eni kita ho na onomo etime moa okuma radio anopai oprekese je na du fiti kotana ne ho agi afie mu enei yasem nyina yetia o ya sorry company school social announcement free announcement bibia pasopo ho da road e enko number bibia next waba say yinte bi ma o ya hotel restaurant anase pub be pa cho no aso be tumika edo ani a kire Okuma radio friend ye beba ni abe ye hihye pa na aboa na promotion ho do ye da form no so atimi abodawro ewo nepa eye oniema wo to ne ho no mafo ho nepa ewom wo so kanea mafo se kudo no so a na de hyase aduane so enhyren wuti sumu na wudi wamu na wanim obede ahunu so wamu na wanim na wo sren so wada Roma Fraser 266 200222 0265 200222 eni pani eni kita ho ne eni wunhia na yenye eniema sefata ewo woni wada ubo no ho enfa emau enche yebeko eye Mrs. Her Excellency Mrs. Emily Victoria Amodra Akufu eye kanema mpani Akufu FWK Akufu ne yire wada ne bekom so ene odi na wotweda timno ka se omampani Ghana PCA ene mpani akadonfo abepie mu ho enti reporter ejina ho a obema mu enchiremu akire se ne emesi ko ewo ho ne nyina emotwi ne enkoboa asana no ye fa chance kokoma Ira Georgia B Engine Ventures anopai mubutu eye abutachi ene mampompotam ho mo biemu ya mutie anopai emamu nyina achi emamu enitie ye call line so ene pa kwasi eni kita kwasi anopai ya mawachi okay yamrafie na oye ready ya ka ede akaka ko ho abani entibra na mo ye cultural troupe eni ade dam start akanda ko fan ko fu be she ho no first akanda ma mo ye na o kan ye obra no na o kan ho yo na me kan o ka play amudi kan ye na ye keteke series bi ye sha ase ne keteke series okay na ye wo build set no wo keteke is a style nti na akoye te say one way area ni ekoso wo keteke station train station bibia restaurant no na me say na edu baby na me tonku bi wo train station ho no na de me ka me kofa mame dokun ne ba mame dokun so no ye restaurant bi wo railway station ho eye plane mu no plane mu na o baba ibi na me kofa no girlfriend na bi atonku bi na me tonku bi na restaurant raba what to near chen ho na mame dokun ba ya ukra bi na da me nchen no de bro mi ono se o actor ya na ade no what the passion ye ti
or the Kurana Brume metito in Afi, and which you know, you go backstage, no see or Pamchona. I'm so when you say acting, no. Inti, yeah, taken by year from 83 now, 86 now, in GBC politics. And yes, he say, yes, a producer, or the producer for Brian also, yes, okay. Yes, okay, because railway station, are limited to railway station per. But young brother, into young fighting for near you, and as your bra. And Mamma Doctor propose you Obra. Now, now, Phineas say, sick tune. Sabrin, none of them pedway you be O'Brien. No, I, the Yokuhun. Yokuhun and Ampedu. You catch it and say, per se, almost near there because in the television program, no, na near you who be brave. The other command and a corner and Ampedu, no, so no problem. Who bet to me the minimum now. And he started. That was 85, 86. And you start over, but no original thing, na kitiki. Kitiki. And he started. Na idea na Baffuor. Ti obia person nipa be brave person will be join. But says here na say abrasi obrana yedaso ye, but COVID in by na ma relax kakra. But if you ma idea abo ti ya say yem 40th anniversary ye be hwe na ye de nipa foforo mranti bi no masisusu a woni acting now ye won Obra phase 2. Say we say ne Obra no asia ye nam ye ni fiemu ni ade ye ndi kapa na no ada abro ko fo obai na obai ewuye nam ko pio mabusuafo hoi na we say ne abrabo ho akam ne maame eto abofra gya nso ni ade ne bebo aba no so abrabo agya na ne papa ya mo tubofo ni ade amokoye yie no na esuade ye so hye oba se ko hu na busuafo na ye ne ho ade ana etaye dusua Obra no mufiri ase no ka members a mo no ye ya ne abedu se no original members na me David Donto Mame Dokun Chase Dua mo awu station master nso awu na esi kom no mo de echi na ono mo bai ene adazo amoni ade Woma be echi na ebinum wo at council concert party no but yen start ya ne na GK Boate no start here there be CK Boate na obo band ma soja band bi na sa band na ye record track anti echi na band na ye basa na ye decide so me come home but edu ba bi na ye ko tracker se ye ho kire na ye ma obeshim ai nti echi na be full member nti won starting day watching me di nyi onyina echi na wo mbae abrobe nsoso ase wanyi wo mu a abrobe kura de on kechiri kura on na nsia no oyina nim ono se no wo was it na wo group bi mu no sambai oni mama Jane nso no was of dazi it is of dazi gui no obeka ya ho I see mesro mekwa ho mesu no medi nkombo na mabeto aso enne eye 22nd of April Her Excellency Mrs. Emily Victoria Amodra Akufu Kane Mampani FWK Akufu and who kani ena ene yedi na watweda ente Ghana nyina abotwi abotrada aba ekrom ha kropon akwapema hinkro ekropon mu ente na nibra papa ente okoma radio se Ghana Mons okwapema Mons kwasi oti eka yemo akwaba yeja mema watching so ma wetie fungina atse jade na kwasi hina just say yo obade adaroma ene okoma radio okoma TV yaba be primo our Present Church of Ghana Christ Congregation the friend of the church Christ Church no ho and the yaba be pre e we propon apen ho na tisia ubisa yegina tisia kwase be bisa se eje na mu akopie ho yabo mu de
ya bon crofo mu say ya mame Her Excellency Mrs. Emily Victoria Amodra Akufo na watwe dadie na abusua to niama enti ugina ho a boyemu kakra ne hu se ne niama siko yo say my mother was say yetini say ene okuapema ade ato yengani asem kese pa na ato okuapema ne o kese na kuntunkuro brisi ne kobrin edi ehim wo ha na eye librisem na enya bodusem ya de okuapema nyina ene obia ni atutu ato nsem fise ye nyina ye maame ya di nyina ye nia ye ndofo Her Excellency Mrs. Emily Victoria Ama Udra Ekufu yenya enchebia ne yenya ne ntse wada ne benkum so yende yetie ne yekabi ne yehebisi itube na abusia na abusia ma yete se enokware ye maame no ada ne benkum so ntse oda ya wan sorry enti enne abusia ye nhyehyai se wodede isi ho adi ne na wotwe aye yi no ho to train na sani yi no ebesifa akọ eti NFC the premu of Presby and I say Christ Presby asori dan ho a na eye maame Her Excellency Mrs. and I say Emily Victoria Ama Udra Ekufu eye ne na wotwe esoma woreye no ho na ya ba be premu niama nyina rekọ kama ewa ha asi okoye no ohwe broni baka se atmosphere na ete sei mpani hwan na omanya kwanya bepie mu ho yo wadaroma medawase na matwaso enya sam ketwa wa ha ohwem panyin atwa hia wa ha ye di kan yen wraku apahin no sa bia yo kwasi akufu kan sa abre ana wapem ankasa etieti ane chaw mu aba figure mu ha na kwasi akufu a asiade kwasi akufu to hia bi sa ona ne mpanyin nyina ewusie bia wode won anunyam aba bekai dimadi no achi enu twemu a ye wo yewura ex-president His Excellency John Dramani Mahama also ewufidie mu ha ono so de nanunyam aba beka dimadi achi ye hu say the current chairman for the NDC National Democratic Congress yera Kofi Ampofo and so ewufidie mu ha ewa ha and sana the national organizer for the NDC and so ewa ha George Pariado oyebo ne mran say Pablo former MC ewo Ekropon constituency ha if you also Ghana mampanyi na yewura osiade ayo yewura nada ado dankwa ekufuado na ado dankwa ekufuado enso ene ne mpanyi enso ewufia ha anu twemu a yen ekuapem first lady yen mame honorable Nana Ahmad Esiameji ono so ewufidie mu ha ede na enunyam aba betai dimeyachi anu twemu no so yehu se yen MC enso ewo ha MC berima honorable berima Esiedi Labi ewu asapon ono so ede na enunyam aba betai dimeyachi eche bia na yehu se yen wura sex regional minister Sekwani Champon and so ewura musisia waba betina se eti ubisa mi na mpayin fu bebre wa ha bitwamani a mehu adofo akadofo kropon manyina twahia mankasa me wo fata Champon so bitwamani a mehu se ono so abedu mprempren ya ono so eresen mu akọ mpayin wa ha se okapman atena se awuru twajajo eti se ubisa yen ha asem ana kakra ya de bedan woni kwasi adapa ye bedase ene wamanebo edase bebre yeah adapa Ghana mampanin Ghana district kronkron PCA His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo ye ne okita Ghana brandwam no ene watutu nanan ne chacha se ne Ghana ewo krom ha se sikro ye se Ghana Mons Okwapema Mons
enti Ghana enyina na aba Ghana aba akurapem akropon ya edibra ba sanse kane mampani FWK akufu na ne ho kani enso so ekonsie do yi mampani eba ye no yanya ntie se kane mampani His Excellency John Dramani Mahama so atutu nchacha mu aba no so eba abeja mabusia ansana regional minister manim say oboni din na eye MP Honorable Nana Maduku so ewofie waba ebehwe se nema beko kama MC Honorable Meshak very much said labi so ati se wapie mu ho ene de se mampani aba enti obi a bekeka no ho abetena ose oni ete kama ho na obo na dwuma kama no sana akoye no credit okay ba akopɛ ena NDC National Chairman era Samuel Ofosu Ampofo yanyantie so ho kane aban krachi pani ora Jojo Pariado dodo na bone mane Pablo so ene eso no so ejina mu bi national organizer edema NDC empani ahia yanyantie se mo fa chemi se akomachi dodo memra manim eye okwapehene ose ade yo kwasi akufoto so abiesa enso so apie mu anei na ni abre papa sanse ne dise kronkron ne otwani ahwensie ensie do no anapa yamabusu nyina yakọ yamame atafianko ne nua na da hoi eri amama na yamame tete abrewa anapa yi awoso so yama yakọ sister obuo ne abusu nyina eye amoja abusuya adesibusu anketia adesibusuya pani enketia adesibusuya pani ani braba pa okwapehima nana obuo nketia nana anapa so emsu wani abre pa sanse odise kronkron ne oda ho no enti yamabusuya ne okwapema nyina ne Ghana mane nyina yakọ behwe ne ye di akire sane empani ba hye yi no akobia no yamama so nsi wo ho yebeba na ye di abedan mo enti ne ye betwam no eno achi no ye wi a yebekọ adukrom so ye nua Benjamin Kwabana Labido da friend teacher Kofi na no da o security supervisor wo kọ ne potaba kọ na adwuma moto okohia na kwanhia wuo ne abrante kra busua ne adofo nyina kadonfo ye kwakodima busua eno so di na otweda ewo amoakware for the backgrounds ewo dukrom ene mediemu pe ben yeminua entine papa ne maame munua no pe yamamo yakọ Ata Daniel Kwadade is watching live ewo ha Aminu Musa first day me ba behwe adwuma yi entweda so nyade no me driver am ne nam me ba nam deja kokko da me beba obadwuma se bibi onim ne ba ye kọ meeting awodo nyina enti adwuma de me ni Aminu Musa Alaji na hye na bibinti achi obebo pinimi Atanga Benas, I'm watching and enjoying the show live from Continental. Good morning to Continental Mahini. Akoy hope as so that wachana na cha no na anopay omdi we nyina aba ebebo ye chidom enti ye beto aso na ye ne asore so enti opani ye nye na yemram enti abra mo ye adwuma na ye de na MC no mni ade na nya kwanya MC so kakra ka ho na me ye nkakra eno so ye se memene de bi ni kwasi de bi na omahini me na me die ni nkoye na yire wani sesi omahini ayo o said kwasi akufu yire me na me gudi ni nkoye na yire wani international preocupe de bi se me na ofa me se onkodi MC ne ma no yo me kan pa atitru eni anintini ni adisia na ugina mu amkai ebi wa national programs na ugina mu concert party by so when you ho amfiri mu concert party eno na de me ko Canada no me nyi me hu me boa won wo kwan bebri so apart from say me MC so me boa won me twi adwin no ko Canada I say obi ewini price bi na de Canada akan ma wa ko Canada ya de na me wo abranti bi a me ne ye adwuma wakofi Canada ti me ne di hu nkomo na o se yemfa saadi nkan ejumedi no nti eno na me ni hu ni se no emrante no maba na wo media no me say this year se nyame ya dom na me nyaboafo a me spend me 50 years with the media na ni hu ni se yempese yesuante eno an se ye ni boss a na ye ka ni me bebri wo ho a na no me bi so bi me nka se me fa nchemu ele me de chemu me bi so bi se kasa ayeko ele nkasa
maybe sa na ohwe manim oso nim kasa me say pepe fuka egbe fuka nkram fuka den kasa aiko me kasa me ko GBC foforo na papa bi wo frɛ no onyansa fuko aku age na ye oba akwasi donko program so entripa eno ba chechire mu o se ekura bi wo nkran ono ba bi wo frɛ wa ashalaja yo na mranti benu bi ekontokwa wo ya ayi ni oku na woku ntokwa pata wo nga mpene no ofi o manfo no bi ese wonya won wonko nti woku na ayi bruku nti won mikrofonu tu ayi oko nti ayi ko nti obi o ya de bi a chese eso ni no no se ayi ko nti ayi oko ya broko that's or the hodini yo eti enkranfo kan igbefo kan ayeko nti obia so efa ti say na no me kan asebi niam ni bi wo yesuan pa mi bisa wo se Accra Kasaben ACCRA Accra kain kakra boy abrofo na nick na di nickname no ma enkranfo na the whole thing say na enkran ba foforo because I cry and I cry abbreviation na won dey so all dey one was a city then ACCR maybe people a city rooks with a city with maybe na sa ade no eno so akwasi donko program na yesuan say sa abbreviation because you Accra there what traditional mo hu Accra that be just a city with then can be rooks na just say abrofo no feel say nipa sha say wo bankran otugbu ba ho no rooks akronfo those days sa abre na wo the Cape Coast e bankran see baby ade ko ede city with rooks and hwan me akola yesu ne abranti edi nkomo opani o ti enka ya ba wache empo today Yameron yo ene Accra ti ha na ye celebrate na nwuma waye na Ghana for ehunu se o se fatase ye bona baso na nkrofo ehwe na brabo so esua enti ane entai modini enti wo bibia betimi aka obekai wa ayese mental no ne aweso obekai wa onena enti wo bibia beka betimi aka kire no ye na kasa pe ni ba enti kasa anyway onipa bia wo yagina wo di bia say wonga udi chidi wo twa na ebi hwana Accra ewugu kasapa Accra jina so ma o say hwana o frɛ na ewugu awuku ye hwana ofi obuspanse ye frɛ awuku wa mese we ye oba odampofo wagu wa oba wasini mu ba odampofo ena nei yesa kana homa yesu ode pimko anim ka papa ho asem e kire yen se ne usi hu papa fa wa se misano o be clarify kaka on a professional life and personal life money when our person make ka papa wonim no abra wunyini na hunu papa ene mo de aboa otete o papa wonim kan nyina yo sa pepepe no metna me na ho mo but kakra me na metna ye me secondary school and secondary school nechi na ade ba ko no se dan peka sa bibiri sa o asemba kwa the type kan ze asemba ya asemna ni nkuma sem me ka se bi hu edu just say won se bi ho na e se ma hu se ye fiu se bi se bi no mi ta on ta bi ma ba so
fee encounter bit number. That only philosophy is Ubekama, Assembly Mudia, and I said, Assembly. Why I said, would you to crowd for it? A due, once on multi talented. A Juma, or you mean to sort of a domestic. And ma, some of it, young idea, children. A Juma, or you may be an amazing. Apart from that, new lifestyle. Yes, you should be up to say what to do. You are calling me. Tell you be up, be up, be up on the let it tell on that from reason. And I feel so. Macho, what's your car? Unfortunately, I'm say I drop it. I mean, about the Ampofo na oka and some about abaso yo. And also. Macho, what's your car? Unfortunately, we've lost him. And then line MYA, but because I try. And I can't now where's was I can and a city in this criminal can roam about. Any criminal can roam about. Wow. Any criminal can roam about. ACCRA. And no chance shot Accra. And don't can almost here. There be one who say nipa ba. Nipa ne ba criminals dosu. Sabre no bia peso bankran. Nti wo din awo and what the nickname what the ma kronu na minim ni ntia sabre mpanyimfo no wo getum if say na nkranfo mpanyimfo no oho gamasi nti sani ameme ba broadcast mo mpanyimfo bi ma meti asen any criminal can roam about just say city obia okronfo bia to meet na mo. I see. No be here to me bahakeke. I see. And onam yamra family life. Who can he? Can was some change. Ushan way. Oh, say the me kai say na me adwuma o CMB. Ku adwuma o CMB so. Me adwuma o CMB, Cocoa Services Division. Wow. But na sata me no na me to dodge na mababa ye program wa GBC me. Na oko fast. Enti na Cocoa Services na me adwuma. Ho na me hu no. No say adwuma ho. The be na me ye what they may call Cocoa Services na me fi people teacher no. Me relieving duties na me koy. Nti me wie na ma me na ko buy no. Na se me ko pay adwuma. Nti me ko pay adwuma no me ko Cocoa Services. Ho no na ma me ana me tini boys quarters no. Na oye adwuma o CMB. Nti ono nso ohwehwe baby kakra ma me say ye hwe ahoma yesu bi e be ba ho biem obade uti enka Let's go. wadaro to akasa no so you which na make us the professional line I was talking about the professional line I'm kind say wonga say ye na mad there's no way because but neutral person kura be catch us aduma no onim and o to no boy asisian on say tete no one didn't say India who you think a people who afraid of putting what is cabeto. But we know you are allowed to go through the mill. Just say ufi 1, uko 2, ufi 3, 2, uko 3. Into share one structure na what GBC na. Ultimate man one found just what uko training school. And Sakrano, they say be if you invest but it's overload over you. One is happening. One system of graduation, that kind of going through the mill. And almost one time was told one way assisting. And to be a boom. And most of them are in party and Kofi the professional life. Makasi wabon home modeling as will be a infant of the middle to cry now again, but be originate to be able to say, but at the background,
no ni heading but you know na me kasa obi oye actor na o san ye languages no ana ni hu kakra on say language no one ade bi a wo be cost stage na kwa akoye no language ni na kwa akokira de ko dia beso ye no it is not because of no what that advantage you know who says of so creative humor out of the be creative here and na that kind of added advantage in our man and then the next time no be on na all your booth radio any TV with that kind of excellence on say who tell who say we nyade wa na had obo modern there's something that Mary Chairman Master here say obroni ka bibi na say one challenge the status quo make say who nyansa wo fom work up before be say jack of all trades master of none menye ntum say o person o master ni na you can master them but inki me dey enu really collaborative statements to the American say na otumi cheni mu ye aduma bie ni na the last thing I'll say ni commitment to aduma and o fi aduma mu kra no na wo frɛ no man ko ye aduma me say o frɛ me fi aduma na o frɛ me se me ye aduma bi o a ebe ye dem but ultimo say aduma no ewo ni mu ntino after now nya fi radio na ye kura to da bia empese obekọ obe out da bi yes o pese obekọ akokasa no beton you we have ye na ya adwene say o dey say radio no na ebe ma satisfy na and the commitment them say radio no ewoni mu and on pese GBC we adwuma nyina no ofre no koye commentary and o kona na o be bia bu na wa complain kakra about people that were contesting some kind of sorry to say unnecessary and you be over. Ya catch it's okay. Na onya. Enti eduma wa ya na ni jaye heading. Ezi na yare ama. Enti bi. Enti make say why ne so me dey. Owie. I think ono one library. You know, enti se who said dem nim na o period books library bibia wo ni ho. And a GBC upe archives, I cover material via GBC for no still our urban ho. And the one, a Juma was excellent, no, yeah, Juma no day, a Juma dancing. Sometimes you say, I am a say, one time, no, what the car be found. Maybe out the Betty said, Canaba. So sorry, do one work or Buna half for Abba. If there was Buna half for buy now, you find out you better be 2 hours. So can't be banner so called. And all those things. We learn from all those things. Yeah, idea wine stealing. Man, boss and kuna. But I constant board drums. I am telling them to master all. Me person challenge this status quo. That is sometimes in Confucius me very tough. But yes, they are tough. Me idea mediocrity. Mediocre say my year be a higher baby. That be a person challenge status quo. We so who do much at the day be sir, you can master all. So we are arguing so be master, you can master all. Obi no be to me catch you say, now person we no Brunia Castle, jack of all trades, master of none. It's what it will say. So what do much at the being once I'll be talk about on way back. Then to be another back on the well. And the Amankwah Ampofo why and they well both why reconcile two in such a manner who saw to see what who saw to see what and the Kufuor born Abasono ne recognition I was friend citation what the man was which is a Juma why Entina or born Abasono say so far. Thank you, Abon Homodin. Aka ina hebi ora Ampofo waka sabebre enia ekakuma kyerɛ sɛ wonim ne paa papa wonim ne paa na deɛ na personal wobɛpɛ sɛ wobɛka kyerɛ wo papa tɔda yɛtwɛn nipa na awuda hɔ ne akɔ ne aka wo papa ka biribi kyerɛ no na ɔhunu sɛ w'ani ɛsɔw no nokware sɛ ne papa ankasa no
he's somebody me money na me na meeting na transfer abonko mo be 1 hour non stop. Na ne say because when we say me line no and 2 and na me tena ne ma me nchen. Nti nkomo e be kwa akofa ba bia fi sa line. But from what me deduce person me can be me build the point about now obi sa me no. Nti efa say idea metuma ka kire na say many so one first of all the bia meka and what you kwa meka your papa fu bi wo ho papa no mo bi wo ho a say be school fees ti akora one day. But when me ba e ho no sa de kakra bi a me hu a me na me ma me ni ho me ma me tu kwanko baby enti na more of a single parent on my side. Or the next stepmother or the back, maybe the young bit in her. But that thing, and the next baby, I appreciate that. So, only Papa Diana, oh, mammy, a few hona or corner. Obey was our cost for our room. Because the tendency is a cause problem, Mamma, now I know. A high. And he made the Dana in that you know what the Biamica. But you know, na ye bompa say onya ahoden ene nkwatenten na ene ma da yanim no yenso yensa ka yeso ye de yemfa anohunu mpa mobusuefo emuma say yeso ye be show ache say ye ni aso nti on behalf of Diana menim say me nuanu bi be kasa da be on behalf of wonyina de me just say but obi amfa me papa adwuma na em say binya keto ba akon ba ne yo adwuma multimedia no different section of on air personnel to make us all on the slightly away from Yekana. As you know, behalf of the money in America, say, Saturday say school fees 1 day could not also Ubeko schools if you are 1 day and also. In terms of make me personal life, less than comedy no credit can now. Worry interviewer na interview the near check as a tintin keke. Na say ebi onipa na worry interview na interview and interviewee no. Obi tumi fa assembly fee nkomo na mudinim. Eno na ema program no bi obeka say okoma radio media wo friend Obra na no Amankwah Ampofo ne ban me tise na ban reka say ejanom ode anye kura utu school fees kura obi betumi de akayo. Na ode abaati ode abudi se me say me so metua me de na obi so de akayo. That's right. Erasi anabai. Medase. Anabai ode Ampofo ye papa Amankwah Ampofo ne ba na ka say manage na so oko jina so na o papa bia no so obi obeka kire o maja obodo Ampofo de na o ka kire ni hira semben ni ameka chense Nyankopon hira no se wohu se obi hu nia waya mana no nka nkire wo kura no nim dia ayi hira so no ehu se meye bribi dia but obi wo ho ko hu se wo ye bribi me ka se radio adwuma ma kire nipa obi kura de me frɛ no obi sa also wati mi di no nim me na me so nsa de ne ko adwuma mu command adwuma baby enso akiri me frɛ na aye ntokwa but say onu anka say hu ne de nhira ma no ti Nyankopon nhira no Gracias. Yo, anapai father and son, I kama pa, Accra, me meet you. Ete, any of the common aba, eti for manesa. Ete, bra, ushi amama wo, kuku services, any idea. Mfiedu do seni ana onet sanse obado no tana mfiedu do na bona baso 1981 basis every day mo calculate mami 1981 mo ne tell ne mami wabomode se obema beye yia na brabo be koso a na kan de kan trase no ba de nachi oba papa etai nachi because adwuman we ya nipa bibiri me edem ya meka oba anga me hu no se we concert
Inti na just value no kran send na wo nipa bebre you know nipa o your concert do ko waren den. Oh, Manya bida. We started life no. Baby inti me semi am so one me group no o friend the chirem cultural group na me composition na wo nyina me na me ye nyom mo ye nyom bebre na me ya o se man fa biama me amo ye he mu no hwe mu no ne maame anante emfie aduanan ba ku ne 41 years yeah mo ba pani ade an onu ye wo no 85 o de me wo na san na me ni anu hia yo to no wo ma sen do sen 4 kwada nan ma ne mema ma 2 wow ono so free obosomazi debi ono ofi ne papa fi edukrum but ko tra achim boni di na chi ano ne danas oh si Joyce me dase pa ase o kwa wo be ono kitan kwada no me yare kre se no na me hu se wo oyoba because se edu ahochiribiri na wanya obi sa woni betan pa sanity wo so ahemachi enana ye de kra mo bonkomo no na ka esuo na eso sen na lumba nyu bi oboye o se odo da nkrofo mpa so we ne wo da paga ne wo boko ne wo bono na aka ne oni nkwada yi GBC adwuma no na eyedin ti say ne ya phone aba obi to be gina na wa record material me pesa me kofa material fi safia je mereka efia watonchiri sabre watonchiri bi na tim di fia kosi kumase kosi safia na ukra uha machine ni efra machine bi uha record real machine bi kitwa bi na sha ho na what is say ho na eno na say ho na drivers na hu say papa you fi GBC ni am front atra actually what bun di achi ano it is sa adwuma no oh me baba akudi ono na no sabre na me koye commentary wo kuma sunyane me bai me bi du fie na ono ne nua panyi nyina wo nyina wo good reach hospital area bomb baya me bi du fie wo kofiri we wo hospital na so san fa ho ko ho me ko hospital me ko du a we no diga o so dada yen kofie ne ho ato no hu me ane ho ato no ene obi ka chem say so fu bi ka chem say ya me bomode na me kwa me nkra won because man nkra me sorry ahi machine me ko me nkra jiro bi ese me ko be aje so my wife enti me kwa hu me no na ya say o mu yare mame kola yeso na me ni kombo na ye meto aso raba ye mo achi empomo today yo obejina yie na wakasa de kakra ne ate wonka ene papa na ti ha ene ye celebrate no sansa na brabo boy na so ani na mabu ensua bibi mfiri mu enti umo wudi ansa obekasa bia na obi asem titru bia ka obekai wa obetimi aka na ode aka mo wudi ansa na ye ne mentor ene papa yeso ye ne mentor ni bi da bi o interview crofos ene yeso ye interview ni bi enti kabibi na enso obekai wa wudi ansa ha de emo edi o emo wudi kabibi ode bekai o okay we be a senior high now me hear poetry was the your name is poetry baba kai no ni parudoso ni parudoso ena me so me ya doi bebre ti mi nka we eye Amankwah Ampofo oh me last born Amankwah yes dada hu o se kasa den abeka fa dada hu unyi de nesre no do bon kon na bia odware na no ko sport den aka fa dada hu unyi no I'm a is one in a million because
from childhood days, sometimes even you could see that he doesn't really have enough, but to try and do anything he has or the best support as school days and are growing up. Because I never Papidiana, Otunia, Abadayama, and Mata, in the media, and also Bata. It's in the media, and I'm not kind of say, you know, what show me, what you are saying now, or make sure or they provide the album. And one thing is to say, he doesn't like it when I'm angry and I say, he's one of the officer of pleasing me all the time because I'm mostly like a slave. I want to, because I'm a caster and I'm a say, are you in that? Ramming, Yami, you know, because, as I said, the supporting or any way I na ane then na pesa o kache o papa ene mo ye mo nyina nkurache semben aseda ben then na pesa o kache o papa o tie o pesa kache ni say the gana say when you are ma na the day ya wa shen the mama or say whether good or bad have it in 2 weeks then the mechanic say let's go and more every action and make sure you will enjoy from the movie. I'm sure I appreciate it. na then na make a chire ajoa na me kan say enim say me di kan ka chire oden say obi hu ade awaya eyi nhira e ma no wan kan kura na eboni tirim kura eyi nhira ti say wahu no aka eyi nhira ono ni me last born obo modern say na me adwuma me share da nti me woni video a minim so no be fa me adwuma bi because anwen sem am chiro bebre do sana me GBC me mo be kan o kan anwen sem no and sana ma start morning program. Wow. Not the call live. Me didn't call live. Wow. Inti you be na me nim so be fa broadcasting na mo. Em say ukwa em say asesa. Inti ndi end me. But obi a was line no me try say me but ndi me man nyina kakra wo mu. Inti me dana say ono so aka ni ama no. Na yen hwe ni say bra we adwuma GBC o colleagues no hwan ne o ho a o kan eje kwazon ko dem kai se wakam e be fi mi na me wodan so abebre se Baffuor damme ene bosi amponsa ena efu akobi asare onde echiri kura no buy ono wo transfer no fi ho no be join no and we are going to so called transfer da Debbie we was national most of the time them say who say make baby better sing because now me all round me ye prepare me ye commentary mam resem so na me di mo akotin there's like I said Tom no radio SRO TV sir ente Obra Moses Japan ne ye adwuma yo Tio Wilson Eddie you and auntie Alberta Jedu de me ka say me na me ma GBC kura no na me kura me cultural group no me kire o play music nko na me de ma mo fra no ye a winning award say ma tema quick bi and okoje wo Germany dey buy and ono na no ye producer for that children's program and Alberta oh I would love to see her. I love to see her someday. Auntie Alberta Jedu, Moses Japan, and Tio Wilson Eddie. Omina Amankwah Ampofo. Can you win? Wow. Now you are anti getty mumu was wakababy. Getty your parent. Oh, wonderful people. You did me the next check. President Kofi Ansong Baffuor, oh.
anyame ngunwa chese na ya de amayi ache and say no buy because we started that me 19 years and I free adwuma say me free sa adwuma ya say enti bra ko president Kufuor Boma ba so no so president Kubo no election no me ka say me interview no Canada bo na papa bi wo friend no me refinidi ono no connect me ma me ni kasai na there was a time bi kwa ono obehia me studio no ono me kasai na president Kufuor no minimum no papa ne yiri mom na me ne adwuma wo Cocoa Services Cocoa Marketing Board na yiri nurse wo Cocoa clinic ne yiri no adwuma wo Cocoa and Teresa you won na start Cocoa clinic na ne tin say bribi na me card number no wo medical me ko hospital 504 sa number near 504 fijo it is no what it intimi do up 504 na is ye ko yaba on just what it to me di I say and now so nurse penyin ba ko owo baby anameti West Coast ameti Africa ko echi o nti ya Sundays oba ema yekoto duan na Sunday no obasa osimia no trasementi ne ka na isa ka ketu abi no de amam se me fan ko ba bia Mrs. Alasan cantonment na me yakoto omutu aba nti ho na me dindim no pa ansana ni kunu be ye ase no kachems obo mama ne ansana o introduce President Kufuor to me nti mama ne mo na me nim no pa I see ente adwuma ye nyina wo hwe firu do OGBC wo jimfie say OGBC the artist ni nyina bom dia 40 something director general hina no ye adwuma mini fifi hesi ye adwuma na fifi hesi ni de na me artist nti on de na ba wo je me de kwa me kakere no ma wo je me kwa me kakere achi no mini me ka papa kwa me kakere na mini ye adwuma kese but obebi say brofumu are you fulfilled wo hu me aka ho wani age say odo nkwa nyina ntete Ghana for GBC anopa sorry wo ko wo ba watonchini ene adwuma why are you fulfilled? Oh say ni me je di say na odekan no eye me do ma chede odema me nti me ni age say metumi aya kubisi sabri na wan say no man say no esesi a nkrofo frese me ye adwuma be ye bibi kakra be ye say kakra but me feel say and I mean so we are very creative nti uba ideas no me ti wa na ba it say poems say me will be say a me chiro wiki I je book no asa fa no book no bre no ana bia me je di say me nwie na me tumi kasa na nkrofo hu ni amayende me nije na unyeska o sikade se me kase me nya bia me nya me se so de wo hu me tira se sika evise baby ye to fan ye baby na wo ye concert manye media and kakra anke chese na anka menu me ho but me ye media and kakra na drama no beka ho no na chese I adea Amankwah pe sa be na radio ni ho enti me kasa radio su ka ho no de ma me sombo to na manatin kasa ya bramuwa 1920 Amankwah Ampofo di kan twi na atin kasa oh eyade na menye gidi ni nda so se ma bokwan ne kwan amebo na yi kwamba if you say ade pa bia obeye no dimpa eye chen ahunya de yo enti dimpa na wobo unya sika ne kura winshira na ewo baabi na no menam cultural group yi ameye abranti bi o be nanti mu wan sheda kura antre mu pti sena
obenanti umana one day bi mihia no na me hu se car no baby am na bus stop bi car ne ba ho na me say anka me ya make say abranti ade na wo bebo me na say na abranti bi no New Town na mofra no ba no di bon achi and no si training na me ma no Kofi abrochiri kochira na o eti kochira no hwehwe me o si na hwehwe me na wa fra me aka tem say kochira na o chire no fechire no be fufu amukra no adena kwachiri nti baby an so obomidin se ma yade but no hwehwe me nti ohumi a obomidin na me mofra na wo kochira no frem Amankwah nti yo kan Amankwah na me hu se menkola ebia oya no ba no oboni di me hu no me na ode me Kofi na me ko afi o chire o se ode o chire me ansa na me hu ni pako me gina ho sa bre no o ma 1000 siji sha ho de she me hu wani na so lebi na ne kura na me hu chire me wa yo eti enshirane de eba in different forms ushi obi obekai obi onkai nti esese unye ni daso se sa na ti wi ase hu nye ni peri nyina na bekai ho eda na de juwani na ensa ni je sabre na ni je ni yensa to fans je sabre redo nye na de ma na kra beba se okay na say sa na ti na emum eye ntitoyi ntitiwa befimu de ababo nten no wo de ko we are Presbyterian na Presbyterian training wo de maye no na masam nka ho masam nka ho masam nka ho wo restrict wo ne ma bi hu me mami na oni baba me ne aduan wa ha ebe ye onwa ni ti me mami no me bapanyi ubepo tomatoes umeko udi egungun wona ote wona mi siase me ye bibia about aduan a ebe onwa me ba ko no tie me mankasa me nua me aduan enti enya de a ubesakra me nti tuya me nya ofie no eno a obi kan wo se wona no a enti eno a me pese me ka se ufi ade a odi be fifie eno ne do beko enti yesi hiantete opa eti se enansen radio adwuman na obi bi samasem na oketwi na kra onte ase obi se kowa ase kire denga onte ase ena mi se kowa na wo mini na bien entorwa ebi di kowa yo entorwa bi di kowa ena nseku awodi wo nipa bi achi nipa ni wo enso ye friend kowa bokowa wona chi yo enti wo de na wo ye no nti ase me na me kira de wo media school bi wo GH media school na akan na me akan president na am ranti bi by na wo say me ka tell wo say ne ye be ye abebu ubu be na no wa kira ase ubu be mirikisi aye tumi ano ne dansa mompo na mi say den ni mirikisi o hwe manim na mi say won ti ase na wo be ka kire me say ana okokuro ma untumi nkira ase a e me kan radio so because mirikisi no e ya haban ne sahaba no na titi no abomofo e ko wuram no wohia jata obu haban no de kan ho a no ayira oyira o de kan ho so ase se o kire haban no ba bi on fa ho nti o de kan ho fa mi Kofi obegu na wugina ofi na ti se wan fa nkan ho a o de kan ho na se edu ba bi a no an kan ba bi e kwa eno na ye se emu eti a kire no no ado nam mu eti afa e de o be ko ba bi a ba ne hu aba no abrofo ba no ma twitwa o suro ne ma sa no na abrofo no suro wodi eti a na egu ye hu aba no afi de o se
no onima haba na me so onima be bu be Achem mo tie krom na yinkonya. No bi so be bu be say enye obi no kumantwi. Gbe si akono de ni ti age a kire ma. Na me say mu. Eden na wunim wo sa asem yi. No jina ho. O jina hwe. Eno story ni say work okun those days tete no work okun no hini bi no trans na work okun no ono tifi obi yire no afa no fa no nyinsen nti wo fi okun ba no ewura no nyinsen na hina no hye ne nyem na entwi wadamfo no hene no kuka se o nana ade wo enungwase meji afa no kuji fa se wo no no nyem obia no ade sebu na nanim no wie no osisa de a mre wo ho ne se obi a udi sa asem yi ayama mo asem wongum nana no so no tra asem no la baka nana no tra asem no enti no obu be se enti enyo obi no kumantwi bo asia ko no di ni ti aja entwi bia ne mra ne bo asia ko entwi bo asia ko enyo obi no kumantwi bo asia ko no di ni ti aja kire ma ti enyo obi no kum wo na wakoje onyem ahye ama ho ena owu edi achi so saka arapai ya papa Charles Kofi Amankwah Ampofo ye hwe bebre afin ho na eye nije se onya brani adaje papa ansa ho ase ne oka no awodi ni ho sa nanso oje pinie efrin kran abobipoi about me Chrome radio ye start ye na di nkomosie ye di kasesie nim se awodi beba aken na yetimi atu anamo ese itu na ye program de obaswa e wabodi bi e de bowo ye se oye lifetime achiever te se wabra ba be boye no botadi si wani so no woduru hu amana broso enti de hunu se woye obi a wabobra se na okan no sika eni dimpa de dimpa ese na hunya enti ye ka on ma ye basabasa kroma papa ye nten ho asemboni bi na wo ma ye dwe oduma ye ahunya eni ahopɛ ne kasa basabasa papa ye nten ho asemboni bi to the extent say kanema mpani kufo pen so kra no obo na baso ene one of the awardees I'm the Ghana 50 ye bo abaso no ye bo na baso bia esefata ekwa ba ya ofri obosomase bosom asuna busuya adese busuya wo no oka hu bi ene odu obosomase a wadu ne diem ente opani anopai ye di aseda mu odin ye ena ye di ma wo so je pini e beka yensa na wahwe hu e wadwum bia na taibo ebrinti a mo ba mema na bo boma na sana ye no asore so we are blazing. My radio. In the
The legend CK man, Charles Kofi man, was set me down who brassier, Nyakopon Adom, ne do in the mobile honey, ebe puma kuma ni ma bombe bra, and then nije, ochana Kobi, kako crampo abome, and they abrabo e dia brassier. Now, when him say, Ninti, I'm a CK man, or you may fan pa. Okay. Also, the Charles Kofi Amankwah man. Papa, Charles Kofi Amankwah man, you. There's a name. He be name ba. Papa so oyene so na adwuma. Menya kwanya ni hia pen kakra na nituma bobo na hunya ni kanso so papa. Minim ba. Enti anopai opan kese okoma radio adwumafo ene mpanimfo yetiefo nyina esenya kopon se omo ahoden na omo ahomeka so na ahoden SPC ta enim se opia betimi aya aboa yen ama radio se bribi uba ha na yedi nkita ho esie ye no mrene nyanwie edudie na so ahoden ni nti ye bompan se enko ahoden wo munimra na ebopini yen na nema hodo betimi a kyen ne mboa betimi aboa yen no ontimi famoa ye maw abodin a etudin se you are a lifetime achiever ita de oba wo ye patron bibi kire yen so a yes every kra ebeba pini ho na wo de otrimu abobe ho no ataye na chi na tim apema kwa anim no kwapeman akoso a anyantuma papa bi na afafura na yetimi asebi se ne yakopon ahyaman na to pai ye de aside ni kabia emenyakopon wia yesa de ma wo so ndase obi bia beka kire entiri mani ade o ni ameka ne se yen amamre ya de bia wo hotitete ne yensuani ye sese mrante ne maba no ya yira wo yen amamrem sanso na meka che won a eye media anase won a bodawru woni mebisa obi mebisa asembi omibisa obi se broadcasting ejuma mo wudu anim ho a won a ye ohoni bi gina ho na ase kire den ohoni bi wonti ase ye den na wo ye ejuma ho esese woti ase obi ebo neuro na utasa ba ko so bo entwene ene ade asana na besi no producer de order bia brem say o pese obi phone line bia na adofo pese wono no kasa 0551 6677 55 0551 6677 55 and 0270 191 971 wadaro ma odin ba bia frefi Ebacho odin ba bia frefi Ebacho your friend ngeze me frefi asojaman wadaro ma no pai yewura Charles Amankwah Ampofo otie. In fact you are power to you for papa and say Samra o kasano anase emra oye djuma no me so mi sa ehwe won e wo GTV so obra na se wo hwe mo a you are power to you for papa na mesre ye mabuna ina bansu no se ye mfa na no moto na ye mfa boy embra bidana say yes so yeah that say also bet me afresh 2701919171 0551667755 yeah papa CK man baby am dey kwesi nyum na me dama papa Charles Amankwah Ampofo opani Amankwah Ampofo na no pay ote ha ye bo na baso sanse na brabo boy no ayehweso de ayefe na mabo no sunsua na yetimi apem akọ yenanim 0270 191 971 and 0551 667755. Ebacho udin baby afrefi. Papa ya kama aye bobo. Major frefi. The traffic Kofodia Trum. Wadaroma ya papa Amankwah Ampofo oritie. Yo, kaja papa se bidana se. And now can se bebre. O ma mi kai titi nyama bi. Aya broadcast BBC1. Na mi pa cho
na me pese me decide say papa we the family Joe Tete o ti ase ada se we na se wo bo ball la ni number commentary yo Joe Tete na otitutu onya akwanhia mowi na sa eyini me waka minini banu na esise ko sa commentary no nti minini kasa anopa nwumiri na metis we nya lori asende akoma radio for me damu ase sa mutumu ma ya hutitite fm ya mensham na munkoso mbwa sa akoma radio ya timuso a ya sorry da medamu ase anapa wo so ya da ase wo so betimi afre na wo de wo so afre wo fra 0551667755 0270191971 na also person can be chiri Amankwah Ampofo a wode kwa na nyina ne bre nyina eno de agigi ania mofra empani emia merima mbrewa ne kwakura jese papa die wo kan waja de we akra yeti o papa na okasa o se wotemuso a on sorry da me pesa asem no niam ni bi wa se wotie no ya yebu bebi se nioti ya anti na nioti nso ehu asikire nsema wo no se nia woti no wanti no hu yen so ena nioti nso ehu asikire two different man ankrofo kan bibi wonyan bi yefa obiaba homa so odaroma odin ajakwam tela yaso panyankaje akra boko de ajana domo bo anapa yera Amankwah Ampofo otio yadana se ne da won chairman ase bebe se wo dio makota mo panyinkase ne dia betan radio no so ama wachichi ne ma bebre ne ye ya krabai ne ye ya iku na chairman papa na o ya de ne nyina ya kansa radin sia no mana hodin kana sipa kana se da won sa aya kwam tell anapa also yeda se opere no wanu gwasem so awoka na me jiremu se kasa no ya chia no ya yentin kakra mo se uti radio station betumi akase 80% na ketwi enso se na wosi ketwi no kware ya na uti achia na ubofunu ukuma kura tu na no so na me ka je on se radio station wo ye bibia efe esise usua radio station bia meti debia wo kan waresem na dan tokwa na me say wo hwe eyi na wo de ato TV so na wo hwe radio enso wo hwe nipa na nti wo ho ase no read by sense no as I say what different places was studio and says any partner what ekura bakwa koto yefa I call e ba beto se free ho wadaroma within ba bia free sorry let me flow be me pa chow yo say wa free be sim on free kan no also betimi afre na odo no sim beto na wo ka setup no say wait enti wuti wa eno ye adwene nko na nyansa nko wo ye presenter no bacho obi abase yefa nim ye ne meto aso within ba bia free mpacho me free propon ha wo free Messi yeti Obra Akwantu Ampofo ayiko na me bisa ne se last 2 weeks me ne hia won kran wo sisi amena yiase no tiame akufu ma ye an assignment bi se obusuma se ne dinanka fa wo ho no no nim mpacho betumi akere ye ga Messi ye da se o se obusuma se kro no wo dinanka se bi ye shadakam na mpani o tiame akufu su na onim tikire yen ye da se o tiame akufu a first linguist na o yo bi amene ni din komo pa eyi esa asema se wotusu nsa mani ese wotusu nsa ye kire wo engano kwa ne amamre nyese mechanic kwa eyi kwasi bi mo office na yi ayi ba ko bra na yetusu sa ba bia se mrosahwe gu no ne hwa mpa hoda you wine me makonya ne che yibra enti ese sa ewu abakosema metumi a kire ne a friend press before by was said no
wɔyɛ na santima ɔbosoma sɛ na yɛ from amfo ebi fi different side nso fi different side na ɔbosoma ɔde yɛn ban no wɔfrɛ no kyenku ɔbosoma kyenku yo na ofi adanse fɔmɛ na mpɔtam hɔ no yo nti sa ebinom yɛ adansefo na ɛno nti na presbyfo ba wɔsi saa deɛ mu fi asante deɛ ɛha no kuro no ɔbosom ne nyamsɛm no nkɔ nti saa deɛ yɛn sisɛdi ne yɛn to no first man ban say to sunsa medase yɛ de asante man na wo kan minim sɛ buku bi na yɛ frɛ no obede na wo kom yi a kuro ni din no ɛyɛ te sɛ na meka na yɛ frɛmanfo nti wɔn ɛbɛsɛ din no yɛ na ɔbosom ase no yɛ wɔn a wɔde ɔbosom no bae no kyenku no bae no na wɔyɛ no sɛ ɛyɛ din na yɛ mmɔ no basabasa nti yɛkɔ ɔbosom no n'ase yɛnka kyenku no yɛkɔ ɔbosom no n'ase nti ɛno akyi a presbyfo bae no wɔsi din no wɔn mpɛ nti wɔbɛsɛ wɔsesa no yɛ asantema wɔsesa ya na ɛkɔtɔ nsom nti me bibra me kɔ sukuu no yɛ kana asantema presby but anyɛ wɔ akote man danso man no we asantema o se asantema yo if say ni e fi asante ene ban no asantema ene wo chechire mu sa nti wo de ye adwuma me ka se me ayi so mi nhira ayi so na wo so bo nhira card no ye wo so asantema presby but em say won ye a kopem because nipa na ban no wo de obusum na ban ena nti first sɛnea menim no sɛ woka atwa mu wɔ bosom ase na bia woantiriti nnipa no ye na wosi fam a woka sɛ ɔdamuruku gye no wodu ɔdamuruku mu kaa no bɛsa na akyi yes ɛno so yɛnsuo hɔ ɛda bi wofi ɔbosom ase na wobɛtutu no a ɛhɔ ne place a wɔn a ɛyɛ ɛsantefo ɛna frɛmanframanfo wobɛtena first ansa na wo mu tetew ɛsɛ wokɔ mu a guanfo ne latte ne ifo won so okan senti na make say frame and framanfo eti din nankasa nia meti ne say na wo say preko asefo bi na wo begu a sa na obe the book ni kire no wo begu a won asesa won ayi dipa na edu enwumra na oba bekọ no na woyɛ amane bi o se bibi yɛ sa na wo mo kai o man ntime na ne preko no bio o ntime na ne preko no bio enti na wo din a wo de ma won preko asefo but enye din ni enye kuro ni din de ni nima ne kyenku asefo ana so obusuma se sefo na president for be akwanya seka asantema ende anye antumi anye adwuma nti most of the time it's yesua ya mamre ni bi ni se mechewo adabraka ukwa nkranga enya adabraka eye adabraka by kroni din ankasa wo fra atupai obi o so ohene ni free atupai manche house yo eko utames no mo thank you why me try that so far atupai na won ye na adabraka sinazarama for ni adibi ho a ma menchira o kinswe baby a kinswe won wo to nwan ho na nordiness ne ba wo de wo nwan be ku no to enti wo beton na o ma teusu ma adabraka ena kuro no start say tre wa ko circle na ko yes nti adabraka no abaye kuro ni di na atupa ni da ho na me hu ase wontumi enye hu pepe se betu asesa me se me wo yi se GBC akwa bi ba won ani abre those days also wo pese wo sesa ka so adin wo the letters me wo letters wo me niam me keep niam anti se o dadu onim se me keep niam bi ni mu a wo betu a nra oyi okofa me wale si bi 70 years wow me de koye program ma atinka ena me se onkofa ma any old records bi enti de me keep sa na ma no 70 years e kasa e valve nia eso ho ansana
akasa she wansa na kasa no. Wow. Yeah. Enti kaswa be so be sakaswa din. Osaka. Yes, kaswa ni din ankasa Odupompe. Odupompe. Ah, mati bibi sa pen. Yo. Din ankasa ni Odupompe na no otungwan ho. Sa odi ngwan ba na ay market. Ti kaswa ni ye market. Din wo de batwi mu ana ya market. Wo nti niam na bebre wa ebi ti se ukọ baby ti se choko o se ofre bi choko ye twi din e twi twa ko enen choko so mom kromodi bi say chese sabre no nsase na wo ho na ye kwapemfo de nkran asase na ye kwapemfo de na wo pe asase adowo a no wo se wo eburihini na woba na ubura bia wo frɛ no tu ono no wakɔ Nigeria da nti no onim Nigeria Akwantu mu kakra nti no woyɛ no sɛ ono no ntena hɔ no a obi pa asase a no abehu nana akotwa bia ma no nti wɔkɔte sɛ otu na asase na du himfa wo sɛ wo dua kɛse na chi wo sɛ ni twakɔ edi ye twi kasa twakɔ konim twakɔ kosu twa ena won akɔ na ye no twakɔ wo ba no obeti a wo se twakɔ yi no wo makɔ e twi kasa twakɔ so enti niam no bi wo ese yesusia na boss ba bi efi wo ti bibi abisa wo ti bibi na wo abisa meti ba bi a meti wo fra ho yibi e wododo akwan no so me ba ya me pese me sua de ni me ba ko no ma ko pension ya me sua hu se oyibi no wo fi Apollonia na wo bo yibi ya mofra na abomofra okukum nam no wo sua fi Apollonia ho no wo bedu oyibi ya no se o mfra no ba asoye no won asoye no o hu nam na se me penam ni bi o se oyibi ena beden kroni din na ye Johnson a wotena se ehome na ya na skufu mofra ye penam ni bi o se oyibi enti mofra na din na to no se me ko yi oyibi ena ayi oyibi so arabe wa ma ye di aje party enti yes se newsman ni ma bebre ni yesua adin bi wo ha ebe ye mfaso ama yen me ma oketua bi ansa ne apon na no mikoyi sika ewo ATM ni sisi kwan no ho mi yi sika na ma se mi drive mi hwehwe car esan Madina bank ana me branch no wo kokomlimli but the nearby you know I was be take 45 days and sana me saka misika no be investigation we are nansana sika no minsanka yesine now my point is say Argentina dibesi like Ghana ha ATM sisi kwa no usika ana ukade kema telephone number ni was frɛ esibesi sɛ wo card kemwa newsman it is our duty sɛ deɛ ma bisa no you be look for sɛ bank you won't find notice bi to ade yetifi ama sɛ wudi sika ebi a usika ba be yi ama o card cross akam ubebo nyenye wani bebre me na me savings wo ADB ne wa post office and that was 1980 and me card yerai inti card no yerai no me call report me wie no ma hwehwe card da me hu be 2 months ago na me ma me wardrobe so atwe yan konche na efitoy me call branch bi wo Madina ADB say me card ni
Me do I not start this up on me. We me away near movie. Let me say, let me see 3,000 womb. Sabreno. 1980. 1980. It's me has account ni jina ho anasa da ho. What's been kona we eno na ese you who say bank ese so ka kire nse bia obi savings kura we a then na ebusuafo nsaka. It is the duty of the media say be sadin and chire so bi wu a na ni sika bank afa na. Because when say because we know oni said even though they 3,000 1980 but I said to me ekonim kra ma inti my answer be call Agri Development Bank head office one church because we crop paper ayi mikro mu hene kra ne board chairman oba okono man kasa paper bi anche ba gire no man e frɛ no ko hene da se ko ma Japan already board chairman ema ADB na chen say wasum Ghana na no ada sika 3,000 1980 and they say etimi drew be 20,000 kra Ghana. Say na make say no necessary media na research say niema say say mkofa na bibia nipa bebre wo beto si wom no because obi so be say telephone number be bo say ATM carrier bia mo nti usika to ma yes won nante say ehifa na ko bedante o konso a enye the same day na usabeka sika me kan no yeah that's the time say buy yeguso a ehwe niema bro because the unconventional and niema microphone na so nti one man say we so beka ya dwendwene ne ye niema ho ni ahwe say ebetimi ani say ntana pai mumisa say so bi wu a say obi wu na owusika wo ho a me kra anya se wokan mate se time taifa mate se ebi bank for no ebi taifa mate ne sa se bank ne bebrobu ana sika bebro de ese ne yire ne ma omunim ntu owu na ya no mhwe ni mhwe no bi ama bank ne bi staff ne bi timi akwan na o ma mate bi sa de na me ni evidence enu nti na media no bibi ayenti ase no yebetumi ebo apini wo mu ya je mu da sha pa yera Charles Kofi Amankwah Ampofo ofri obosumase ultimate friend Asantema ene nadaroma yetu so sa nti okoma afo etimeka Asantema nadaroma yenyamu enchiremu enyamu adesua anapai yebeda nase na ya stress nyakopon ema na hoden na hoden ne ba enim se onfa onna na chinchine obekire ne ma bibire na yetimi ede aboa omanfo anapai media meje so eye Kofi Ansong Baffuor anapai pa kwase je aje kodie one minua Kofi Korea Ajeman Pambo Korea Bresiamo bema no eno mtime chemdu djumadi bae yeko biaya ye Her Excellency Mrs. Emily Victoria Amodra Akufu na watweda no eye Christ Church ekofa eho amane bode bae enya tiese mampani Ghana mampani na Adanko Akufu ado no nyamfo obabi ena kane mampani His Excellency John Dramani Mama Subabi ena MP Honorable Nana Madoku Ababi Abaraka Jipani o kroma Era Meshak yaso so onam hobi so na odimubi asebo era MDC National Chairman Obra Akwantu Ampofo onusu edimubi ena kane aban krajipani aya no wo patamu ha Era Jojo Pariado oye do frefo edema NDC National Democratic Congress no friend Pablo onusu edimubi entimpani atwotwowro ne onomo abashia ho onomo ehwese ne ma betimi atodi yefri a ne de ne kire adukrom menua Benjamin Kwabena Labi the don friend teacher Kofi na watweda ne so ne ewo Amankwah for the backgrounds yeko na yedodo akobodom ne akoboa intakadom fo nyina emotwi no mo emeboa yen anapai DJ Donzi DJ Zigibi Sarmenti boy Calvin Nanampo sa adi ono ani AK ne de o se on pass bia nenso ene clear ono so e kan obi na Listowell o say enso photographer na no pay ya fasa kese so ema yenua John Mark
John Fadden ono so McFadden wa ya de papa yekọ ebe nyina atoka hodo nyina no ne nsem ene nama waboa yen oba pa Matilda Nkasa Kisi Mrs. Ansong Baffuor mse na wo hwe wutie St. Peters no wa odewu ompombo today medase ene wo so pomachidom oba ne na wan kan say we wan ni say I don't know how say there obi o the master no Big Joe obi o the master anavai edama say empania mutie nyina titu George Wia BNG yadawase anopa say wutie ya sorry so me dey Kofi Ansong Baffuor mamomonitia ya Jimmy Odishi Akuma Radio. And the next 7.1 FM is rocking. We are blazing. Yeah, Bonnie said, I could call you baby. I don't know. I just saw Noiro, bro, Anywara. The next 7.1 FM is rocking. We are blazing. I'm a home premise. Buy a penny in Temo. Namia made me also a grabway. Send up any away. I said, Obra Udi Pani Obire, Obra, Anywara, Obra, Akuma Radio. Obra, Anywara, Obra. My Broadway, send an apple. I did you on the phone. Me home for me. I'm some quick man, so watching idea and a media. Obira, only funny, Obira, Obra, and the Wara, Obra. Rocking. We are blazing. Akuma Radio 97.1. Hey. Abra, ma kwaya shopping waba. Se se die edigia be fie eti bachira odo. What? Mirror? Yes. Eyisa Medulac herbal tea. Eyisa Opinto herbal tea. And eyisa Minta herbal tea. And no shopping no. Hey. Now who me saying? Hey. Herbal tea. Eye ni jedie. Sana wakachire me. Na wo shanta de apuskelenke. Di wa ha mo ne sa I am aware no. Bo life na se yare se widie mu a. Na se wo nuru ba bia na wo babro amo no. Na me so mabakokora amo na. Enu na wo pe. Enu so de tofe akwa. Enye menum eyisa herbal tea. De bia enyini ache. Afa na wo kasa yi. Eyisa